Nan dam chiao na mo lungmali post thawngchimnak in nan kut kanin tlaih hna thawnghnih kul la thum tho ni hlei ruk Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chim ding mi tlangtar cheu khat hna chu Lailen pi khua chador nak na a SSC ra hrang ni tangka pek lo in thil an chok nga kokorek peng a SSC ra hrang ni hriam ngan an ka cha a kumhlei ni ngak chia pakhat nun nak aliam pathum hliam an tuar Miawadi Asian lampi SSC ra hrang sakhan sniper in an ka cha a pathum an thi Molai peng a mipi panhi su SSC ra hrang le piu so thi ni an tlai hna nu a an tha hna Yesu cho peng palik panhi paka pha ni an tlai hna an zam cha a pakhat an ka tha timi thong le thong pang dang hna an rak silai Lailen pi khua sador nak na a SSC ra hrang ni tangka pek lo in thil an chok hna Chinram kul matupi pengkom Lailen pi khupi a chador mi hna chu SSC ra hrang ni an du mi thil po an lak diak hna I tangka an pe du hna lo tia thei se Lailen pi khupi a mi mai thazung mai gei a ngak tu SSC ra hrang pol ni a chok mi pi chu hriam thil ani kan le kan lo an chek hna I nam te tal in an du mi thil a a chun ram in an chu hna tia to chung mi pakhat ni a chim chupin a SSC ra hrang pol chu chador nak mun a an kal hna I an du mi thil pau an lak piak hna pangka zong an pe du hna lo tia a chim chap Lailen pi khupi chador hna chu kangko khupi lei in an lak chin mi hna an si tia zelen ni alang ter Kokorei peng a SSC ra hrang ni hriam ngan an ka cha a kumhlei ni ngak chia pakhat nun nak aliam pathum hliam an tuar Karan ramkul kokorek peng a SSC ra hrang ni tupau in hriam ngan an ka cha a kumhlei ni ngak chia pakhat nun nak aliam I minung pathum ni hliam hma an tuar tia to chung mi hna ni an chim October ni hlei thum chun sui mi lam hlei ni le kul langa tluk a kokorek peng shambun SSC ra hrang saka kha hlei ni kutang pol ni tupau in an ka mi hriam ngan kon chu no pani sang siang sang dun atlak cha a chamin poi phidi nu I in lei a arak tin leo mi kumhlei ni ngak chia nu te atlak I pakhat te a athi chol atak pum hun tang tuk a akhen chupin a minung pathum ni hliam ma fa ngai an tuar tia to chung mi pakhat ni khatit a achim Miawadi Asian lampi SSC ra hrang sakhan sniper in an ka cha a pathum an thi Karan ramkul kokorek peng Miawadi Asian lampi chung a mi SSC ra hrang sakhan chu sniper le somli in an ka dok hna cha a ra hrang pathum an thi tia mi piral kap rong kolum in tomvongoi tu pakhat ni achim Alwan chia October ni hlei khat Zanlei swimilam pathum na chiu tluk a SSC ra hrang phazang pakul tluk ni gei an ngak I kholtlong mi pi hna sin a tangka an khol peng hna cha a kan pel hna I sniper point zathum som chum riat somli hna mang in kan ka hna chuka deuh nak a SSC ra hrang pathum an thi I hliampu mi zong an tam tia Karen National Union KNU in tomvongoi tu pakhat ni khatit a achim kadau nak a KNLA tangti pafat hna kan si I SSC ra hrang lei ni somret khat hriam ngan le methal hna he akan ka ve na in mipiral kap nun nak liam mi le hliampu mi kan folo himte in hnu lei kan tol kho than tia achung lei upa ni achim chap Molai peng a mipi panhi chu SSC ra hrang le piu so thi ni an chai hna nu a an tha hna sagai ram then molai peng nawang khua mipi panhi hna chu SSC ra hrang le piu so thi ra hrang pol ni an chai hna I an tha hna tia tol chung mi hna ni an chim October ni hlei ni Zanlei swimilam panga le chiu tuk a khan SSC ra hrang le piu so thi ra hrang pol ni an chai hna I an na beng a methal in an ka tha hna an liang le bu in hri an rakhi hna an ruak chu chinrun tiva a an lot hna I kan lak hna
Kualan ton leo a atu bantuk in ra shrangpol ni an tlai na I an tha na hi asi tia rolchung mi pakhat ni khatit a achim ase sira shrang le pyu so thi ni an tha mi pani lak a angzolin rok chu October ne lei thum a khan chinrun tiva a an lak I ni lei li jing sui melam pakwa tluk a pyu so thi ra shrangpol ni an zul na I an vui tia achim chap Yesu chu peng palik panhi paka phani an tlai na an zam cha a pakhat an ka tha Magweram Chan Yesu chu peng pagan chi palik sakhan in palik panhi chu October le leili chhun a Yesu chu paka phani an tlai na I an zam cha a pakhat an ka tha na in pakhat tu chu aluat tia thei se Yesu chu peng pakho ku Yesu chu lampi chung a ummi pakan chi khwa palik sakhan in deputy sergeant pakhat le akut tangpa chu pakan chi khwa berdor in an chhualeu a mipiral ka paka phani an tlai na tia tachile news agency ni alangtar tlekhi tong mi palik pani chu an zam cha a mipiral kap ni an ka na I deputy sergeant pakhat chu athina in akut tangpa chu hliam ma he azam I aluat kho thai tia alangtar mara shrangpol sin in cycle pakhat phone pakhat le namte pakhat zong kan lak chi tia an langtar chi NCA kumretlin nak chamtok poi a kalding in RCSS chairman le KNU chairman hun ani tho chang shram in no ngai nak ala tu ase sira frang ni ne piro a NCA kumretlin nak chamtok poi to atimmi a Restoration Council of Hashtag RCSS SSA Chairman General Yusit Chu October ne lei thum chun a khan ta chile khopi in achuak chang tia kan thai October ne lenga a to ding in timlak nak an ngai mi rampi ka de natlak nak NCA kumret lin nak chamtok poi a kalding in RCSS SSA chairman le current National Union KNU chairman hun na chu tachile kopi a an phanchang tia tachile news agency ni alangtar SSC ra shrang ni an bor chang mi NCA chu arok di chang I ra shrang he akap cho ma leo mi chin national phone CNF current National Union KNU le All Burma Student Democratic Front ABSDF na chu NCA kumret lin nak samtok a kan italai lo tia phone com in chathan an rak cho changmi in kan thai KNU duplaya penkom chakhat chung ka dau nak a SSC ra frang somsari le pakwa an thi sakhan pakhat an la karan ramkul KNU humak na duplaya penkom no paruk brige hunram a September thlakhat chunglong a ka dau nak voi somale voi khat achuak I SSC ra frang somsari le pakwa an thi tia karan National Union KNU ni thong an than September nikhat in nisong chung tiang current National Liberation Army KNLA current National Defense Organization KNDO mipiral kaptang tipofon na le SSC ra frankarlak a kadok nak voi somale voi khat achuak chu kadok nak a SSC ra frang somsri le pakwa an thi I asakhan pakhat zong kan lak kho chipin a shamthil tamngai zong kan lak chi tia an langtar achimi SSC ra frang somsari le pakwa lak a rengsang asimi na major captain lieutenant colonel le commander na pasari anital I balik rengsang asimi na pariat le ankutang panhi zong anital KNLA KNDO le Rangti punha chung in pasal tha panhi ni ramle mi puncha a annun nak an pek I minung panga ni hliam ma an tur tia current National Union KNU ni chathan an chua mi a an langtar chi Luzing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan doctari lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung a kanilom tok lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe rakan to klak chaudin in kanin som na